Longrom hansia rong towar ka cheleng kisung. Bokajana long International Yoga Day kata London. Sarsinot tiso deben be hempenang chelele data puthak lamboy kipi. Scooty la pentra ka chitong jok inu da fran ke dam. PMAYJ hemsu ki kim ketang tian puthot ki kim patang pon thupo. Kardom pinia da babirta thanbang phini limerina hansepi non arju ikha birtang ton pen. Kedam tangar ni social media long kapeklang pon usuka mai phu bibison teron na hinpen kapeklang pon samilang so ITDP block pen kipipon PMAYJ hemso sarthe tok biarong mate inghana phulia long PMAYJ hemso ki kim patang te dada jok puthot patumi pherang ke kahumri dam hot nang chithan du na teng pulote lockdown mate kangkir ke do koka jok si kimrang bom sita ington pon koklo bonta non prabjin pen nang patang pipon lapo pusi ahem ahem phua tuma phan chakpon lo pusi ahem ahem phua tum nang pachini dun. Samilang Sopen Mizoram Hanse, 365 News, India. Nilimen ke Benjamin Teron. Arong ke? Sarthe tok bi inghana puli. Tang te labang so ke dam tang usuka song pen karbok pon labang so hem patang te det po puthak nang lehin pen kopi puji. Nili Hem pu pen. Nili kecini teng pulutang te lockdown apa si iklem abang ke pangdeng oi pu ington pon ko kason nang nak atheke alang litum lockdown ave franke nang ka klem thulo unge la lockdown ko unge baru baji pen ke bon lo pomban ke alang litum mistri tum ta malong so reclaim nang ko nana pen tong bang ne hiluwing pen ne mas alang litum tong eda titi Lockdown aprang ke labang so hem nang claim lo ma. nang klem iklo Claim bom lo ke di. klem bom Tang te comment tu ben lo kang ton ik labang so kang. lockdown nang dodet pen la baru baji pen ke bon paron bikok pen ke alang tum bang ne lo Te ningkan ko an bag dolo labang so hem. ahem bang ke ningkan ke thombak dulu bonsa Ningkan tham bag dolo di. Tang te non bang ke nang li phan bang mistri tum bahala jitu kontraktor tum bang non bang patang po putong nang li phan nang ke chak lo ma. oh sir lason senang cak lo tum patang baik po pasikitu Nje chak lo ke mana je patang wek po pulo ke di. patang baik po Tang te nang li hin pen labang so hema puthak ka ning je jika avelo ma mala patang po Ba ko pedi ka chuning ri dolang ma. nili ke chuning rike la hello alam tum patang po po nili ke ning samlo alam tum nang klem po ning chithelo Kedam tang ni phai kriser ke barni diben bela pen marsi tok bipia tum pherang kyang no kaning jepon tangka suri phokep ke hang polam ahok kalila ke angkura philong ka velam pusi kangbodat sarsino tiso apia potum lamwoi pipon apia potum pen lam theke jaipon kangbodat ma tehem nang ka chelele det ke alang lituma sopo lapen piniar ni anta thanga berta velang kupusi tangka ke hangpo tangka leke thekali ni sosi ke thepusi apia popen pangdak pon Lapen puthot jaipon idison tiso mate sarsinot tiso apia potum le kes pajut nang tangka nang pinoin pule ke hangkali diben be lapen marsitok bipia tumsi hemisi wedlam ki chepado nang ne puamat police case withdraw ponoi kenang je tangka an ke ni tum sikdang lablo pusi nang ke than pu patumia pia popen jongpon adun thu apia popen jongpon halabang so pherang kya mai kang ni pon arni diben be pen marsitok bipi pinpur pon sarsinot tiso sarbura pen kachingki voice record ta ahok kali chobayalam la penjong si halabang so voice record ahok hak do pulote rata thengnu paklang pondak theknangji niso phanili tumhem tarabasa pen disobai anakang thum da phi potho themnang che lele da pot disobai pen sikang bu polam theke nili tumke jong thepo pusi apia po pen pangdak pon dipu pen onward milik 365 news India Posi nili tuma bangke also alang le tuma longkang si long wek nang po Nili ke ninge dia lam ke nili so sarsena tin bodet alam bang ke diso bailang nili pen sing bodet lo so kangbo adim ta mohon khangchu arong deben be la pen report of bibi na tuma hem si alang de tum tara basa pen pondet lo scooty pen scooty ke pon angke pon lo na si alang de tum hadak pondet da phi ko energy ke din ne ni chini ne sitambi alang de tum han phone pen nang kolo one ngin mu ke ni tum hem sido pula hai ama se ni li tamu pen ni ya pen de mane ni tum hem sido pulo ama se ni li bangta oh padona listen lo la si anta na hok ta padam long ri de se ni li thak le hai dam de na hok dam de ni ke to ki jun ta pri pi der le
Ami thang si pacutun pacudak pula hai. Aku nini ni thompen api bangke ni mungkin itu hempen dam jui pulo. Dam jui mate kajui pulo. Amasi kuson lonte nang ridonat pulo nili pulo hai. Amasi alang ritum nang ridonde ne tami juri bom lo. Lakhain ko raphon nilip MSC constituency ang kang Koilamati Longrum Hansia rong paray haray ka cheleng dolong kawe pen kaningri. Koilamati hawar Longrum Hansia rong paray haray pen kadu kawe pangrumpet don thongkep du labang so rong kachuki marta pen lilangdam puluti pining pen ning konflik kep suselo rong kabuchipon. Karbiang long pen nong nam kachithang nay alang roy lake dai krum alang roy ta eroilu laso alang roy kiduke nilibang kang Koilamati hawar along sidu laso roy ke kabji aphanpura ningkani sipen ason cek cirungsi cek adolong rong isipen chukimsi ningkrenga poresek cheleng mi po bonta vechenga hudlote laswaroy langthe langpleng dolote cek adelong pinakapotsi langpon rai titilo halapu parai kablote mayarong sathireng maroy ok langchor anta cheleng thora towarlo laswa delong mimucho da warsai nang pipon thapusi longrum hansa rong asoratum chuning ripon nilipen mosasteron 365 news India. Pirthia dangalong yoga katalonar ni pacheton dun si patumi bokaja na longta International Yoga Day talondun bangso katalon na long kachetong dun Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Momin Lapen Civil Administration natum chetong dun si ingsamjin pen sai pachunpon. Bureau Report 365 News India. Bokajan Police Station ke parlong kang Sukhanjana long scooty Lapen truck kachetong ajok cleared up timung pia di malong amad aprandam nang juilo. Karlitang cleared up timung pi artaning kaning koy asar buramen sarphong timung arong jirin timung pitiadong jilang so balipathar alang li Eastern Karbiang long college halong second year ang dengsi lo charli dun bom lang pusi birta rib dun long Karlitang cleared up timung pia postmortem ke lang Japan Diphu Medical College halong ansi ponthulo hanjang lang supen bisnu lekthe 365 News India. Pinia berta ke lapuan se kangton iglo arni ke me kardom.